Hello, lenge kamsan tashtile mansu channel to ker to phewa dinge kasu shigiye kisi thama thambu phecho do chagdna kamsan yeming la gizom sigiye tharin ki nyi dun dina la ngi ki lenge chola thanda ngaran so chik chupu chayo ra chik ki ko la nyi dun so na samso thyan tharin ki nyi dun dina la chik kharida dewa joina na kimche dang dewa jo nang dang dewa jo ra ani vocabularies related to home le ra inchinang la Nendesh ka nyendun sona samso nga thareng gi nyendun de chedo di da shiri legung ne patem chejo gyunju thanye lagde ble jo ra di phiju china samso dinang la khunan su gi karsha dinang la chik siwar jina ngaran su namju ginde ne phege yorwa pheba nang gi chik phiju chide mangbu jore pen chishina kimje dan dewe thanye tuju dan dewe thanye ikje dan dewe thanye cheshi da dewe thanye lene khunan su karsha chupshi rojna dusyo pe ra nyege dinzo injinang la chuji jur lene ta khunan su dina yor ra dipa jobach na nyege condition phiju chewo yo me doj ka nyindon sena pechil lenge tol tuben doj so re samsura so ani nyindon mutun siruna laso ta tharing ki chik thangbo de khari chhodna jo nang chna la majing la nang de isur la khari yore nganjo godi yorwa godi le dwa thanda ting dong la rojer ra tilang jo injin khar le na doorbell konda doorbell ra ta doorbell ding jo jobaj nang khandi phiji chire na hit the doorbell ra doorbell di shu le jo ra hit the doorbell before you go in nang lo la majing la khachure doorbell di chik nem le jo ra laso diche nyebadela dogden la tingon so go ichlo la ngajo danger shagi ora kangba che danger ro dila ngajo injina kharle la doormat mat la du sambula ngajo kharre den la worwa tani go isula shay ki den zang khola kharle doormat. Yesterday I went out to get some doormats. Tango nga chilola dogden khashi chinyoga chini nejra laso ta sumba de khari chegdu kyang ra dingi ki kyang chunda kau gana chat kau do chat dara kyang la kharle re injinang la wall legi yechang ngajo kyang la garai ki chuzu chembo chdo odil ngajo kharle do wall clock ra sumba shiwa odi che tanda anjik thushe chiglana ngajo kyang ga la jare ki chuzu de la wall clock la di ta lakbala da chuzu li ra dila khari lagre dila kharle ngajo chik chido di chik dila wrist le ra wrist ani dila ta gi chuzu dila wrist watch laso ta goni kyang de le in the wall ra ta nga wall ki chunda kau ga dulana I always prefer white color or white paint for my walls ngarang gi kyang den ju chedula chunda kau ga du le ra diche ani wall clock ra ani wall clock la khari lage tenzin la wall clock chi go du le ra I think Tenzin needs a nice wall clock to match his white wall paint ra Tenzin khare kurangi white kyang kau de chedula chize ning jumu chi go du le ra diche ani thangawa de khari chedlana shala anjo shala yorwa shala la khale re floor ra shala la floor le re ani khalage doma ge mora shala khadine nangi shala de khadine chik tugure le ina ra doma always mops her floor ra mop la de sambula khare nganju thanda nang chue re indi roshli dwara indi odel khale re mop and mop the mingchi yare mop the chaji and piju che shor darwa mop her floor le di morangi shala dun su takpa turi le jura tusche laso ta napangawa de khari chegdulana nganjo khangmi sha le yara sha dila injina kharle re room ra how many rooms are there odela khangmi khajore sha khajore le jura the room ki na se yowa chi khari chere we've got bedroom ra bedroom le di nyega ra I always keep my bedroom very clean nge ngarang gi bedroom takpa khadu ne kharre pet tangma shagi le jura diche ta once we enter anybody's bedroom ra ngaju misu gi nyaga na do origine it is obvious that that person has a bed in his room ra odi mitila
Nyati the year barra, and for bed we categorize it into condition yawa chirana king size, queen size lani yawa chira yamena single bed, double bed lani yawa chira. So the bed yuna bed kang langa zo khariore we have pillow lana nyingo. Then we have also got blanket nyeche. Then we have bed sheet. Chadar redin la bed sheet le ta nyego ki nye shup la kharle pillow cover kisi nyawa joina pillow cover okay tus che ta di nyache da nyati da tin che tan nganzo khajis thanda nganzo paper nang la di shida gi lukse min da ra sheba inji do ina nyati ki surla kranzo chik lo do jik sha lukse do sta ra di la kharle bedside lamp so tiche tine ta sik jama de khari chhagdila na ngajo ta bedroom chaswara ta ngajo chugang la khari le bathroom na support yorwa bathroom la de support sa okay tiche ma de la ngajo nangla ta phumo do ina yinchik ko yo de khare shego la khale re mirror. I like to look at myself into the mirror. Ngara shego nang la tabe go nga shida go meter ra ine ta di joba ro jin ye thaga sinde perje ro jik shower ji tene tissue paper changsho le da nga phege nang la changsho la khare tissue le re napkin le dwara ane ta changsho biju che the toilet paper ya le da ine tissue paper rang la na di ra changsho la dus che tine ngajo nang da joy gyo ta bathroom da joy gyo chik khariore toothpaste na some toothpaste layer the ra some la ngajo khashes chilo le nyoga to this sample ngajo kharle do colgate te da le thara colgate la na ko some gi khura brand company chi ki ming re some khura la khale toothpaste sodula toothbrush ra dini du chinche tene angajo building le yo angajo building to the balti le dora di khare bucket injina la bucket le dora ani di jela angajo khare ore nangla nyentin yorwa nyentin na khare television di angajo chinji suni khare chare TV la television le ra ta gyangji TV neme angajo channel change he jo tila khare le angajo remote control so this chat ni de la phe chik dun ta ga de chi ge ra shi mang chik sum ju sang ma thema di min du ra la so di che la ngan zo ani career bookshelf ru de thanda kha sha su su nang la thep chik sa ru li do ra tin jul khar le re bookshelf ra ani di che la kup kya la khale re chair ta kupja la tanda kupja inde de nga nya ni de sa stwara dila chair che ta khashes ti nya sa ti me gyo kangba shi yo chik bu sto dila khare stool so di jela ngajo thapsang la khare le re kitchen le ra ani fridge le da ngajo tanda thanglo la ngajo khare le re refrigerator nang la ngajo khakpa chai section da dil khare freezer la so ani ngajo ta dida hagura gas stuff le ti ngajo nang la gas ya odela khale re gas stuff le na thap re ra gas stuff le ti lang thap la so dus che ani ta lel ho khashis chila ra ngajo de chosa dela khale re rice cooker ani derma la khale re plate thukba dungsa dile khale re ngajo bowl marta ra bowl tusche thumala khale re spoon ani ngajo thanda khojele the chopstick le ra ani thanda kanta le do ngajo phigena la ngai odile khale ya how much tera odile khale fork le tinga so chomin sai gyoshto odila fork sik jema de khari chedla na ngajo tholo luksa yorwa tholo luksa dingi tholo luksa re chujo de lagi de thas kar sharwa tholo luksa le khale re cupboard le terwa nge gi ti mix se khari le na wooden cupboard shingi sujo cupboard re ra to che ani thama de khari na tharing table and study table le du ngonjo chokche yorwa ti yigi chang yigi thi chi sa jorwa tilang ngonjo kharle re study table
I like to spend most of my time at my study table. Ranga ngarang itu je mang che study table kan tuan jik gau ro chie le jo ra. Dosi ani tharing ki nyen thung din nang lang jo vocabularies related to home nang che kim che dan de wa jo ki chik sumju pheje sumju le thaga chain sam ge dra ti dosi ani yang jema lesson chin nang lang jo ya thuze dan de wa jo ki vocabulary chik da ya chamsam jo shimba career re nga jo pa chu dodi sam bole yang khadri do ji yor le jo ra tin de ka nyin thu chela sogi ani tharing ki nyen thung dil hinge so jik to chunga da 팬도고도 직 중요하게 예라고 치기 지단에 디난기 책 망쳐지다 먼저 신고로 가지는 군대는 가지고 딘주 피질레 되고라 이네 기시 직 가리 디니사와 찍시마라지네 가사레 기시 녀라 신조디 기시야 알레오디 두스트로알레 제 템버스주로 시잖아요 Diksha ani tibodo sik shuyo dalangi tujina shugi chimale sinshna goni je chwachi lasso